Pravim nachos, ali to će da bude opet neki moj način kako ja to radim. Tu imam govedne, sitno iseckane, imam slanine. I to će tako da bude u toj masnoći da se fino speče. Pa kad se to ispeče ja ću ocijedim i onda ću da pravim taj nachos. Stavio sam bibera, soli, malo paprike, različite, bijelog luka u prahu i ovo što se vidi ovo tamnije, to je onaj teriyaki sos opet. On dadne one arome. To što se tiče mesa. Stavio sam plavi čips. Gotovo meso. Ima masline, ima malo ljute ove paprike. Crne masline. Ovdje imam još malo one banana paprika, kako se zove, i mali luk. Nekad stavim paradajza, neću pustiti paradajz. Malo jajeta mučeno. I sad stavljam sir. I sad samo mora jedno zapečeni, jedno 20 minuta i gotov obrok. Nije zdrav, ali dobar. Evo gotovo. Ovako prstima je ništa ljepše kad se gleda televizor.